wangwane people izuka kana mutayo wanje kuko ninjye misuka nikusobora obuhati omukuru abantu bakabukwiri barokero kusemerwa kw'amani abantu bakabukwiri bayereka amasemero minji abantu bakabukwiri kace barambikirizana no korambikiriza bwanyuma yo mukuru bakweta former MP Honorable Benjamin Kadete Buturo ekyakagambire abintu ebyo ndikate ku describe mark nyondo munyamakuru John Twese Tamuhira yanyeta nimukwatira makuru gay David Katurebe wanyeta nza kwata makuru gawo Kesande ukora anyeta nza kwata makuru gawo Judy Samanyo muganuro ukora anyeta nza kwata makuru gawo Narongo ukora anyeta nza kwata bona batubona besembereho ningasaba kutegateka kuza kwesembo mu district ya Rubirizi mwanyeta nza kwata makuru ganyi tinyine side yes tinayangananye nyino munywane basakwa nyino munywane kuko guno murumu tingura side mono wala na postinga ate arimo kugira ngo na postinga ka story yombudu zo mutuza kurati ona sima zimarama atukatega kugenda wana ko kasa nyombere ndiyo wawe niyo just no kuro murumo gwawo gwakora ki ogwa perezida ko munyamakuru eje nyina mu cyetegereza bafane ngasi abahagizi baba politician mwe nabariyo ko mu Rubirizi niyo munyaka janja tinayomba kuyo munyaka janja kugira ngo ati noreba ariko kandi yawe na postinga kandi yagambera nyonyire kwa nicheka mahure niko kugari niko kugija nisemekwa nikora kintu nisemekwa ningakora nko kugari echo mukimanya from today judisikare na kora kinaje mara wana mwangu supporting John Twese Tamuhira nka postinga story ya David lika kuyomba wana mwangu na postinga story ya Kadete lika kuyomba nyo ndio munyamahuri kandi yo mwana wa Rubirizi kandi abona n'abantu banje ningase n'abanywana banje tinotagamba nawe kuyo yatanterire aine kumanyisa atinomanye izo kwata makuru ganje muza kujya cyaha munyamakuru na ikirizwa kugenda baramuhona munyamakuru naza kwatana n'amakuru go mukisenge ngo kujya ninkiza kugenda baramuhona notirwa kunyeto je tunomanya nyina mahore ganjaga nyirokoreki ugankwata nyina bisoza aroha makuru agata kwata baro kujya tinyowe tikwera kwata mahuri nibatubingagana no muzakanso ajati kanso eji mube muri ahera abanyamahuri Yesu tukizwa kwata makuru gaburi baramuhona ko kana jati storage natako ngo gikwati achenga okay bore tshawa izuka kandi abantu bakabukwiri esayeje bine okusemero kw'amani bwanyuma yo mu nyisengero wabiro mu nyisengero w'abanyaruguru Honorable Kadete Benjamin Buturo kurugayo akamanyena ku yabo abandangaraho sore ndangaraho mu kisare cyo kweta karangara abahire nayikondo ibiri izabakurire batona abanyomizi gebsara ukana ikonda tagamiza ago ngaragaro cyacu mwahase gagabonire gatari yagagoruguru ebyo binakeje ebyagana bagizire ngubo batara bari mu kubonabona kwa mani ukubonabona no kumanya umukubonabona kwa mani bweno Kadete webare kujeno misuruka no supporting abantu bawe izoka supporting abantu bakageziwa abayiriza nayikondo wa supporting abantu ba Maria Mondo abayiriza nayikondo kandi izuka ngo kawakozerana n'abantu banakeje kuri ya awaho ife yanakeje abantu baburuma omuciya waberizo wabakurumudumu webare kono kuna bintu byamagara webare kufocus ngabi yamagara nani uri kamunyono wanje nakogo na focus ngamunonga byamagara n'icurunje munonga sti webare munongo na Rebo Kadete mbona tukora ngata abantu koko wena bagira misukana bakora cyane banyu kuko wena batamiza reka tushobeka mu byabo bane bagamba rero tubasukwa tugaruka tukugena umisho no kuhendera amazina ganje ninya n'amatovukireya kitwa batakabandangara tubetu no kunyigirizwa ko kutahamiza mabi mbene nsima Honorable Kadete abasize kutukora mizi gitu tukagaruka abuhereza burungi tubentu zo mu kisara tutahombwina tutaho mu kisara konka hatiya tutahamiza gabonire konka kitukumusaba ntumusaba garke aiza tukore ngudo atureteri irwaro tufuno buhereza burungi nitwe nko mu Rwanda ngara kubanga ntumukunda munonga atukore buri kimwe kitukora tukwenda amizi mbwenu gabenga teganisa munonga na munonga hatinkanye nonde ambe nintera amatafari amizi tubentu gasomba cyamarinje okwenyuma na cyabazu agukuteza amatafari ago kunywa tubentu nye byagana mbwenu tusimira kimwe Honorable witwa Kadete aturetire atugarurire kutukora amizi gitwaga ati ntumusimira kimwe lazima ntumusaba kugira ngo yayiza yagaruka ntusa kumuhereza karuru ombwinji abuzima okutwatunga miza gagabonire ntuzaguganyirwamo
nakugambire ningana nagambira abahurikiza ngo esente zona tuzimarira marwalira abwo kurwara omushijo typhoid eri kuretwa amezi mabi mbwena hatiya twatakirwire typhoid ahurira kasete kitu twakakwata trucation sa nitwe tukajaki tukagire enkurakurana mbweni tushabanka batuzi nkabacara bandangara amizaga tubaze gareberage kurungi tugakwateje kandi byo matagarika kubyita tucyunga abana bitu nango kutira munonga abana nibo bakutira kwita mizi nisemerirwe munonga aba Honorable Cadet Benjamin Buturo umusijo gwo kutekateka akicweka kitu ecyandangara nkomurka umurka gono gubirengwe yambisa amizi gitaga agakurwa mu nsozi konka gatargo buhangwa kusanga ngugarga hansi kureka agakwimintu ko mu nsozi beitu gabegarmo burwire gabe kutontu gakoresa ganywa kugujya abana beitu niyita abakuru beitu tusemererwa kadeti amyaka yahuire akatoretera nayikondezi beitu yarjiro mwebembeza nayikondezi habara yazifaho kuzerebera nayikondezi zafa ahagarukire yawurantuwe tombwitwa yatuyamba yatukorera nayikondo ziteze nsima Cadet Benjamin abo mutumo gwayorekere abo rukundo tari mu government konke bariyo nabikora nko muntu buzima ncoreka ki rukundo nsima abo kuba ekisara kiteke nkitawo seru izukuhika umuri mukaga Karagara Bugera Ndangara Cyaruganda Kabukwiri nezindi seru nze yambisa umwanya ogo bayo mbabona nitwe abo kuba naho tubine mizi konke itoranga katuyamba yatuhawa kasaraka beitu nobutuye tukoresa mizi agabiragana mabe munonga antsima Cadet Benjamin tutine bukomo no bugarikiro abakazi beitu babembazaho mu kisara bargosa mukaga ziciro abana bembazaho batamizi sa mukaga ziciro konka ntsima musizo gwatfireho noteka jerkani ocunde dakike mojerkane bayizwire umizurano gw'abantu gwaciro atworire nayikondi ibiri abo kuba aha kisarano zo twineho emwe rya buseri endize rya kandi zona buzuma nzikora hani shababa tuzi baba hira amizi bagareberere bataga kwata kubi bakagaruka bakabyitebe byoma abo kwa mizi nagitu kugira ngo nagabari yabagakozire nagitu nitwe garukuyamba ntanimba shaba ngo abataka bagatwire tugakwatege ganje nabanyeta binta cyenda Badru Chairman LC1 abwandangara B eje kaberi indangara emwe yabire nebembero umwami ngamanya Julius waje bimbiro imyaka yenyumaho then kubizire basara district nyewe nabakiyateka we cyaro cyandangara B kandi bampinguza naba Chairman LC1 wasimbiro warabira Ariana Pozidi kandi nkaba Chairman ku rwobu nturani nyebembera kandi nkako mu cyaro umwaka ugwara ku rwenda 9 nkasanga tutine mizi icyabenshi tegana sa munonga tukaba tine mizi kandi tukaba turiye nyuma munonga kutwabe tukikandeke bakumanya ngo uyu muntu wandangara konka hati ubwiro bo ba government ya President Museveni NRM ntugisima ebireho ahamwe tukura kurine konka bwensonga yo butagira mizi twizere twagaruke nyuma konka kwizireho MP Benjamin Cadet yari bo turi kubona yatwerezaho nayikondezi ibiri twaganyurwamo twafuna mizi konka kandi hati zibeze cyekere kandi nabwagerezeho yagira ubuyambo byatwereza hati nayikondo zakorwa nyiwenye namaka amaka 10 ni 10 agarumwa abantu rukaga 15 kandi eje ndangara B herumwa amakana goce ya ndangara A herumwa amakaga inta kumenya cye amana gayine kandi nabwo konka tukabagando mu maka abako butabintu bagana sereji tukabaje bwagando mu maka nsanzo na mwenda konkati development y'abantu bariyo nibeyongera abasigazi tubine abizukuru tubine imyaka 10 mukaga yinyo yongire which means nawe yakiza amaka 12 hatahu nyina abantu rukaga 15 nawe nabasakwa ina abantu nkarusanzo abo bona nibafidingwa mizaga twine cyaruganda I mean Kabukwiri neizeta hanuya twine Nkondo neizeta hanuya twine abarukuzo ko mu CFM group nabona amizi nibagiya twine abandi abayinguzi nabamizi mbagiya kandi hati agamizi atutwaza ganyurwamo abana bitu bisomero baza koze uniform
abakazi bitu nibiza kunabe mirundi 3 izoba nitwe banyine kawa ko munzu oyino kusanga mwamizi icyo ni nsima hatutwaza ko baje cyaro kinanimba higa ngwa miza nambwenu umurango gundu kwendo kubanza nyenda tukabanza twarete miti tukombekera nayikondo zitweji tukajombekeraje arabe naza kutaha akataje cyome kikurango tucyacweka kandi watahedo mura yamizi kutari kugitwaro kwa gisisa wabo yino musiri watahamizi twarofu yiro musiri gwawe watahamizi mweno rengu wagarindaje kandi cyome tukirinde turengu twakikozesa abana bitu bakikozese nabizukuru bakikozese. Yes, Kera Media News Center twaje musoka tukwereza kurungi ebintu bingi abatkoragine nabo twakora buri kimwe cyona utankwata kubi tankwata kubi webere karete Benjamin Buturo kubano je mission no kurekana uko supporting abantu akana no kohereza mizi marungi soka je mission katugamba ibintu bingi munonga akandi zikango ine rama yoji bani kwereza ibintu bingi amakuru mingi kandi tuhire kubahereza amahoro oranyete nurakora amahoro geyi kana maronyo ko ari focus ngo munonga no ko taperena na sinchi 10 community story amakora abantu ebikubafaho tibine ngudo tibine mizi tibine marwaro tibine manyabane ki abantu baburizo okanyo we nyira kwesimba ndio munyisengero na nyira ko story yanje egiseka urusecho ni baruho urusechawo ni baruho manyo we ndio nzagabe bintu bwenu urusecho ni baruho utanyeto kumanya mutarampa sente bwana kumpa sente transport yanyu no kujimpereza uka community story manyabutandu manyachi ndo free utakarugaho subscribing liking sharing tasuka ntabara ko njo miss osinje.